Pozdrav dragi gledatelji, dobrodošli u naš novi video. Pa pripremamo iftar za 14. dan Ramazana. Nismo imali nekih idejica šta bismo više, hrana se vrti non stop. Ne znaš više, boga mi, ni šta bi spremio. Haos je veliki, šta pripremiti. Ljudi dragi, šta ima kod vas, šta vi spremate? Jel vi vrtite ista jela ili je stalno nešto drugo? Mi recimo ovo što ćemo noćas da pripremamo nismo pripremali prethodnih dana Ramazana. Sada smo odlučili nešto novo, pa eto obično ganjam da je nešto novo. Ja ću evo početi da ih gulim. Vidite. Možda ja tu malo debelo gulim, možda se tu nekome neće dopasti. Ali eto, nije mi dobar više onaj za guljenje krompira, najlakše je s onim. A što se tiče toga, sada ga ja polako gulim, nekako sam, šta ja znam, možda živčana za te poslove. Evo ovako. Brzo ćemo mi ovo, nije ovo nešto što zahtijeva mnogo vremena. Malacka je pristavila supu na šporet dok mi ovdje razgovaramo, dok pravimo video. Znači, bit će supa obavezno, kao i svaki iftar. Obzirom da kad se posti nije dobro baš preopteretiti želudac s teškom hranom. Mi inače prvo pojedemo jednu hurmu. Nakon hurme uzmemo, naravno prije svega toga vodu. Nakon hurme tanjur supe. Onda glavno jelo. Nakon svega toga želudac se dobro odmori, pa dolazi kafa i desert. Kako vi radite, pišite nam i vi. I ovaj je oguljen. Imamo još 3. Zvumo me. Jeste li smršali ljudi išta u Ramazanu? Neki smršaju, neki se odebljaju, neki... Dobro, u principu i ne posti se samo radi tijela. Ali u svakom slučaju post je propisan radi zdravlja, radi čišćenja duše. Što se tiče tijela, svi se očiste, i oni koji smršaju i oni koji ne smršaju. Obzirom da naš cijeli organizam miruje toliko sati. Svi organi miruju. I tu im daje moć regeneracije. To bilo to što se tiče guljenja krompira. Ja idem ovo da operim, nakon toga ću da narežem. Vidjet ćete na koji način, šta i kako u nastavku videa.
na pečenje, vidjet ćete kakav će rezultat da bude. Šta ja znam, jedna kuharica može spremiti 100 puta jedno te isto jelo, da jednom bude ekstra, da nekad bude onako, nekad da se i ne uredi. Mada dobro, onim pravim kuharima, ko što je naš Adam, sve se uvijek uredi. Sada ćemo da ubijemo 2 jaja. Jaja su ubijene. Sada ćemo malo pavlake da stavimo. 1 kaška. 2 kaška. To bilo tu što se pavlake tiče. Malo ćemo ubaciti mlijeka. Malo tek. Da imamo više pavlake, ne bi mlijeko ni ubacivali. Ali eto. Prstohvat 1 soli. Treba da donesem. Evo ga prstohvat. Sada sve to fino izmiješati. Smjesa nam je izmiješana, sada ćemo ovo da odnesemo i da s ovim prelijemo krompire. Znači, to bi bilo tu što se tiče ovog dijela. Nadam se da ste shvatili. Dragi gledatelji, evo supica nam je tu. Sada ćemo da pojedemo supicu, a nakon toga ćemo da serviramo krompir na stolu. Vidjet ćete kako to izgleda pikantno, ukusno, predobro. U nastavku videa. Evo, dragi gledatelji, i ovo nam je gotovo. Vidite kako se krompir fino zažario. Mi volimo ovako da je hrana malo više zažarena. Smatramo da nam je tako ukusnije i ljepše oku izgleda. Hvala vam što ste gledali naš video. Ako vam je se video dopao, molim vas like i subscribe za još ovakvih videa. Hvala na gledanju.